mw'isi y'inyamaswa hari ibiremwa bidatinya kandi bitagira impuhwe. Byinshi muri byo bifite amaso abona kure n'imikandara ifata urupfu mu masegonda. Abo n'abategetsi, abami b'ikirere, ibisiga by'inkazi. Ibyo biguruka hejuru, buri kinyabuzima gicaracara ku isi kiba cyahindutse nk'ihene imbere y'intare y'ikirere. Ibisiga n'izi nyoni hari zifata inzovu ntoya zikazigurukana mu bicu zikazogogana kure. Hari n'izifite ubushobozi bwo kugurukana impene zikuze mu mpinga z'imisozi, n'izindi zikaba zagaba ibitero byihuta kurusha umuyaga hejuru metero 300 mu isaha. Muri iki kiganiro uraza kubonamo inyoni zidasanzwe. Zimwe muri zo ni iz'ubwiza bw'akataraboneka, izindi kuzireba ntibiryoheye amaso habe namba. Harimo inkazi, izitonda, inyamayere ndetse n'inyabumara. Ahubwo zimwe muri izi nyoni n'ibi bisiga ntabwo birya imyanda, nta nubwo bitegereza ko ibinyabuzima runaka bipfa, bishobora kubirya ari bizima. Uyu munsi tugiye kwinjira mu isi y'inyamaswa, isi y'ibisiga, isi y'amaraso, ubuhanga n'ubwoba. Ngaho kinyera neza witegure kumenya bamenya kuri b'ikirere. Uri kuri Mutavu Official, nitwa Mutavu Ismael, nguhaye ikaze mu kiganiro. Reka duhere kuri iyi ngiyi yitwa Bearded Vulture Lamergeyelle. Iyi ni inyoni yihariye kandi iteye ubwoba mu bisiga byose byo ku isi. Ifite umubiri munini, amababa y'umukara n'umweru, kandi mu maso yayo ikagira ubwanwa, ari nabyo byayihaye izina Bearded. Iboneka cyane mu misozi miremire nka Himalaya, Rhines na Ethiopia. Ni inyoni y'inkazi cyane, ikunda kurya amagufwa y'inyamaswa zapfuye. Gusa ubuhanga bwayo buvugwa cyane nuko ifata igufa ikarijugunya hejuru y'amabuye kugira ngo rimeneke, ubundi igacengezamo ikinwa cyaryo kugira ngo inyungute umusokoro. Bearded Vulture ifite amababa agera kuri metero 2.8 mu bugari, kandi ishobora kuguruka amasaha menshi itaruhutse. Nubwo inyoni itica inyamaswa nyinshi, ubuhanga bwayo bwo gukoresha ibikoresho no kubyaza umusaruro amagufwa bituma ibimwe mu bisiga by'ubwenge kandi byihariye kurusha ibindi. Utinye kwiyi nyoni bifite ubushobozi bwo gucunga izindi nyamaswa zavumbiye umuhigo, ubundi ikazireka zikakuraho ibyo zikuraho, ubundi ikazaza kwirira amagufa. Ni inyoni y'ikirere yigaragaza nk'umwami w'amagufa, Bearded Vulture, intare y'amabuye. Iyi ngiyo yitwa Cassowary, inyoni y'umugeri w'akataraboneka mu isi, itagira amababa y'ikirere ariko by'umwihariko igatinya ikirura. Iyi ifite umubiri munini, ikagira umweru n'ubururu ku mutwe, n'igihanga cyambaye nk'inkota isongoye hejuru, ikaba kasike y'akataraboneka ikingiza umutwe igigaba igitero. Iyi ni inyoni ikunda kwibera mu mashyamba y'uburasirazuba bwa Australia no mu bihugu bya Papua New Guinea. Ubusanzwe ntababikoresha, ariko nk'uko nabikubwiye ifite amaguru y'akataraboneka. Buri kuguru ufite urwarure rwa santimetero nibura 12 rushobora gutema nk'umuhoro. Ishobora kwiruka hejuru ya kilometero 50 mu isaha. Ishobora gusimbuka metero 2 mu kirere kandi koga neza cyane nk'ifi. Iyo yumvise hari ikisatiri cyangwa se gishaka kwigirira nabi, irasimbuka igateba, kandi rimwe na rimwe ishobora kugukubita umugeri wayo igahita ikwica, kuko nakubwiye ko inzara zayo zikarishye gusumbya umuhoro. Ni inyoni itajyana, ariko nanone ikaziruyendereje. Harpy Eagle, akagoma cyangwa se inkona y'inkazi cyane, umwami w'ishyamba, inkona y'amaraso n'ubuhangange. Ni mu nkona zikomeye kurusha izindi zose mu isi. Ifite amababa manini cyane, amabara y'umukara n'umweru, n'umutwe ufite umusatsi umeze nk'ikirangantego cy'abami. Niyo mpamvu avuga ko bayita Harpy, izina ryaturutse ku nyamaswa z'igitangaza mu migani y'Abagiriki ba kera. Ubusanzwe ibisiga biboneka mu mashyamba ya Amazon, aho bigira mu biti birebire cyane. Harpy ishobora kuguruka igafata inguge, imbeba, imbogo nto,
ndetse rimwe na rimwe inyamaswa zifite uburebure bungana nayo cyangwa se uzisumbiye. Gikunze kwiberaho gituje cyane, ariko iyo gifashe umwanya wacyo kikagaba umuhigo, ubwo mu ishyamba bagiye gushya, inyamaswa zose nta nimwe yongera guhumeka. Ngaho reba inyoni itangaje by'umwihariko yereka umutwe wayo, yitwa Shovel Stork. Inyoni y'agatangaza iteye ubwoba mu buryo butandukanye n'izindi nyoni z'inkazi. Ifite ishami rinini ry'umutwe isa n'inkweto shu, ariryo ryayihaye iri zina. Iki gikoresha nk'urufunguzo rukomeye mu gufata amafi manini nk'inyamaswa nto mu mazi y'imigezi muri Afurika y'Uburasirazuba, cyane cyane muri Uganda, Sudani, Ethiopia ndetse n'ahandi. Kuri Shovel, iyi ni inyoni nini cyane ishobora kugera kuri 1.5 metero z'uburebure, ikagira amababa akomeye kandi ishobora guhagarara iminota myinshi ituje, icecetse kandi itekanye itegereje kugaba ambush. Golden Eagle, kagoma ya zahabu. Iyi nayo ni inyoni y'agatangaza kuko ishobora gusanga ifite amababa agera kuri 2.3 metero mu bugari. Umubiri wayo wose ukaba ari amabara y'umukara, ubundi ikagira ibara risa na zahabu mu ijosi. Amaguru yayo arakomeye cyane, akagira inzara ndende zifata urw'inyonga ku gisimba iteye. Iyi nyoni iba mu misozi miremire mu butayu no mu turere tw'amabuye, cyane cyane muri Amerika y'Amajyaruguru, Aziya ndetse n'Uburayi. Imwe mu mpigi zikomeye cyane kandi ishobora kugwa ku gisimba gifite uburemere burenze ubwayo, ikagifata ikagishegesha neza, ikagiterura n'inzara zayo zifite imbaraga, ishobora gukandamura umuvuduko w'ikirere urenga 150 mu isaha. Kuri Golden Eagle, imwe mu nyoni zigira amababa akomeye cyane kandi ikareba kure cyane. Ibirometero 3 iri hejuru mu kirere, ifite ubushobozi bwo kureba imbeba nto yicaracara ku butaka kandi ikamanuka ikayikubita ubutayihusha. Inyoni yaramamaye guturuka mu myaka ya kera, by'umwihariko mu bwami bw'Abamongoli, kuko bayikoreshaga mu guhiga, ubundi bakayita inyoni y'ubwami. Yitwa Pitowi. Uramutse uyitegereje ushobora kubona ari akanyoni gatoya kandi k'ubwiza buhebuje, karyoheye amaso kukareba, ariko nujya kugakora uzabitekerezaho kabiri kuko ushobora kunishuka. Pitowi ni imwe mu nyoni zidasanzwe cyane mu isi kuko ari nyoni yonyine ifite uburozi. Iboneka muri Papua New Guinea, mu mashyamba akonje kandi yuzuyemo imvura. Iyi ifite amabara y'igikara nk'uko ubibona, umutuku cyangwa umuhondo bitewe n'ubwoko, ikagaragara isa neza ariko ikaba yifitemo ubwirinzi budasanzwe. Kuri Pitowi, umubiri wayo cyane cyane umuhogo n'amababa bifite uburozi bwitwa batrochotoxin, nabwo uburozi busangwa mu bikeri n'imitubu yo mu misozi ya Colombia. Utayimenyere cyangwa se utayizi ushobora kwifataho cyangwa ukayirya, ubundi ikagushyiramo ubumara bushobora gutuma umutima wawe uhita uhagarara. Pitowi ubwayo uramutse uyikozeho hita igushyira ubumara mu kaboko kawe, ubundi kagahinduka parariza burundu. Iyi ntabwo ikoresha ubumara mu buryo bwo guhiga kuko ntabwo ari inyoni y'impigi, ahubwo ibukoresha mu buryo bwo kwirinda. Iyi yitwa Laughing Falcon. Nushaka kwita agaca k'inseko, inyoni ikunze kwibera muri Central na South America, cyane cyane mu mashyamba adakunze kurangwamo n'ibyo kurya bihagije. Yimikije umuco kandi wo gutura hafi y'ibiturage by'ibyaro, aho ibasha kubona imbeba n'inzoka mu buryo bworoheje. Ni mu nyoni zifite umubiri muremure, amababa y'umukara n'umweru, n'amaso manini cyane kandi mu misa yaho ukabona imeze nk'ifite amabara y'umukara, kuko uyitegereje neza wabona isa n'iyambaye agapfukamunwa. Bayise Laughing Falcon kubera urusaku rwayo rusa n'igitwenge cy'umuntu. Ibintu bikunze kugaragara bikanumvikana mu mashyamba nk'urusaku rusekeje icyarimwe kandi ruteye ubwoba. Nimwe mu nyoni z'impigi ziteye ubwoba kandi zihambaye, kuko iyi ikunda guhiga inzoka izo arizo zose, ziba intoya n'inini, inyabumara n'izitari inyabumara. Ifite tekinoloji cyangwa se tekinike yo gufata inzoka ubundi ikayitera ijanja, ikayizungurukiriza, ubundi ikayihambira mu mababa yayo, ubundi ikayogogana ibicu ikajya kwirira hitaruye. Iyi yitwa Magnificent Frigate Bird. Inyoni y'akataraboneka itunzwe no kwirira amafi mu bwoko bwa flying fish. Iba mu bice bya Caraïbes by'umwihariko hejuru y'inyanja ya Pasifika,
ayitunzwe n'aya masamaki. Imwe mu nyoni zidasanzwe kuko ifite ubushobozi bwo kogoga ikirere ikaba yahamara igihe kirekire ku buryo bayise Master of the Sky. Kugira ngo byumve neza, ifite ubushobozi bwo kumara mu kirere igihe kingana n'ukwezi itaragwa ku butaka, ubundi icungacungana n'aya mafi ikamanuka ikayisamura, ubundi igasubira mu kirere kubera ko ubwayo ntabwo izi koga. Aha ku mazi ikunze gutura, inyoni itunzwe no kwambura izindi nyoni n'ibindi bisiga imihigo yabyo. Ibi bituma bayita Pirate of the Sky. Ni inyoni y'impatari mu guhiga ariko itazi koga. Wedge-tailed eagle ni umwe mu bwoko bwa kagoma y'akataraboneka nayo ibarizwa muri Australia, ikaba nini muri za kagoma zose zihabarizwa n'ibindi bisiga byose by'inkazi. Ipaza amababi ikaguruka yerekeza mu kirere, umurizo wayo uhita ufata ishusho ya V, impamvu ituma bayita wedge-tailed eagle. Izi kagoma z'inkazi zikunda kwibera mu bice birebire by'imisozi, mu biti birebire ndetse n'amasambu manini mu bice bya Australia. Izi zihiga inyamaswa ziri mu bwoko bwa kangaro, uduhene tw'ishyamba dutoya, inkwavu ndetse n'ibikeri, ubundi rimwe na rimwe zigatungwa n'ibisigazwa by'amatungo. Izi kagoma kandi zirangwa no kugira imbaraga nyinshi kimwe n'ubwenge, ubundi zikamenya gucunga amatware yazo. Zirangwa n'ubugome bwo guhangana n'izindi nyoni nini, bijyanye no guhanganira ubuhangange n'ubwami bwo gutegeka ikirere mu bice barizwamo by'isi. Iyi yite Peregrine Falcon cyangwa Sweet inzererezi y'ikirere, imwe mu nyoni z'inkazi zifatwa nk'intare y'ikirere kandi izwi cyane mu isi. Iyi igendera ku muvuduko ungana n'ibirometero 300 mu isaha, ikaba inyoni ya mbere yihuta gusumbya izindi zose mu isi, kimwe n'uko ari yo nyamaswa ya mbere ku isi ifite umuvuduko munini gusumbya izindi zose ziri kuri iyi si nzima. Ni intege cyane kandi ikaba inyabwenge cyane ko izi gukoresha umuvuduko wayo nk'intwaro y'akataraboneka mu isi. Izi gukubita cyane kandi nihushe, ikizwi nka precision, kubera ko ubwayo ifite ubushobozi bwo guturuka mu nyagihumbi by'amametero mu kirere, ubundi ikamanuka igakubita umuhigo ku muvuduko ungana nk'uw'inkuba kandi ntihushe. Peregrine Falcon, imwe mu nyoni zamenye kubyaza impano zahawe umusaruro, maze nabyo bihindura imwe mu nyoni z'akataraboneka mu isi. Mu isi rero hari amamiliyoni y'akataraboneka y'inyoni n'ibisiga kandi nyinshi cyane. Izi ngizi twabashe kugira ubushobozi bwo kuganiraho muri iki gice cya mbere. Niba wakunze video ushobora gukanda like, ushobora kuduha igitekerezo kandi niba ushaka ko twazakora igice cya kabiri cy'iki kiganiro. Wibutse kandi gukora subscribe kugira ngo tuzajye tubana 5 kuri 5 muri ibi biganiro tubagezaho bya buri munsi. Twamutavu Ismael, naho ubutaha, bye bye.